Uyayibona impilo ngaphandle kwaSiyacela mangathiwa akekho empilweni yakho kungaba njani? Awu mina manje uSiyacela akekho empilweni yami ngabe ngikude kabi. Yini engathi uyafisa ukuzenzela wena yona? Mina nje kahle kahle uNyakoza ngiplana ukuthi ngifuna ukuya esikoleni. Ekuplaneni kwami ukuya esikoleni ngifisa ukube ngibe kushaya uNyakoza ngibe mhlawumbe sengiphumile empilweni kamnyeni wami. Lokho akakwenzeki njengamanje ngihlala naye but mina naye siyafana nosisi nobhuti. Mina noSiyacela siyafana nosisi nobhuti. Nishadile mos usho ukuthi omunye umuntu usenombhede wakhe nomunye usho ukuthi anisala ndawonye. No, siyalala ndawonye imina ingane ubaba Lubanzi. Ingane ethi nombhede but uLubanzi uhleze phana nombhede. Ngisho siza la eThekwini. Usiyacela usuke ebhukhele iroom yakhe. Sebhukhe iroom yethu soba. Isikhathi esiningi usukwedwa. Ngisuke nomamkhulu. Ayisekho le yanto leya. Ivava uma iseyibalekile. Seso sisinobhuti nje ngakusho kanjalo. Sihlathana njengoma wengane kodwa nje udala ndizibuza uba uThando Dlamuka uba usahlele ndoni kulomtshato kuyena Siyacela Dlamuka xa eseleveza noba yena noSiyacela seyingathi bangu brother and sister akusekho nanto yenzekayo phakathi kwabo but at the same time athi akho umuntu uzamxeba makahlukana noSiyacela but by the looks of things ingathi usefikile kulantu bawonele nguye but akafuni ude amyeke okanye ahlukane naye. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So isizathu ke mina ndiye ndasibona esibangela uba abe kanti uThando usahleli pha kwaDlamuka usahleli emtshatweni noSiyacela even though sithi yena ngamazwi akhe ba akusekho nto imnandi. It's because of isizini entsha kasencane lengane iyeza ndarealize uba man oThando kaloku benza imali ngale reality TV show yabo. So xa hlukana noSiyacela I'm sure yabe kuphela kwabo because ngokufuneka belandelwe as individuals whereas i-reality TV show le is based on ubomi babo bobabini because noSiyacela uyatsho uThando uthi seyazi noba sebephumile bebheke komaThekwini kubhukhiwe ihotel uyahamba ohlala nomakhulu noSiyacela kamindi ngulo Siyacela naye ethetha izinto ezirongo ngoThando. So bobabini sebehleli for the sake of i-reality TV show. That's what I think because ingaba intoni enye i-reason because uyatsho uThando basebethethana njengo brother and sister akusekho nto yenzekayo and ke uyachaza uba le breakdown kwi-relationship okanye kumtshato wabo yenzeka mhla kwatsha imoto kaSiyacela. Niyakhumbula mos ngokutsha imoto kaSiyacela kwade kwablamewa uThando ngaloo nto leyo. So uthi uThando ever since then zange kuphinde kube right phakathi kwabo. Nimvile ke ba uThando echaza ba yena akanothi uhlelele umntwana okanye imali uSiyacela uyamenzela nje izinto but zangacela imali yena kuSiyacela so it's not like unid imali kuSiyacela. Kwaye nathi siyazi ke kushow ba kwakhe kwavela ba uSiyacela umke nekhadi likaThando watsho uThando nomsindo uSiyacela ubheke eThekwini ehamba nekhadi lakhe. Then ke uThando ude wathi kubantu kababhiza bathi makahlukane noSiyacela okanye bacifana bayamcebisa ngento yahlukana noSiyacela ayikafiki loo nto leyo kuye. Into yakhe noSiyacela yohlula ama-social workers. Niyakhuluma uThando ngokwebethiwe wade wasiwa ke nakwi-social workers uthi ke yehlula i-social workers into yakhe noSiyacela uzamshiya uSiyacela xa into ifike entliziyweni yakhe. Mna ke ngokubona kwam ndithi hayi into basebehlelele ngoku kukuba ishow iqhubekeke sebehleli for the sake of the show because if they were to break up then ke ngoku ishow izawuba njani because inglow zabe ziphilela ubomi bakhe kanti yayize kuthi ngabo bobabini and ke kusengeyona ndlela benza imali ngayo leyo. Anyways khanikhenitsho ke nina ke uba nicinga ntoni ngale video uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.